Biyag ti tao. Hello, naragsak ngayon kay panagdangdang nga gitagundaway, patgan mi agagayam. Naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan tay pa ni Marieta Sakiwat, manipod ka ni Rudy Cortez, kablawan na dagiti anak na da Prince John, kan baby Akia Blair, kan tipatpatgan ng asawa ni Mildred Viernes Cortez. Intay nga rudendenggan, ti part 2, ti pakasaritaan, ana paulwan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Pasensya ka na, ni ha. Masapol arumwarak adagos, tagkita kami iti kasinsin ko. Sige, agkuyog tan arumwar, tadamat sa bali apapanak, Rose. Papanam. Basta, ada importante apapanak. May papan iti trabaho na ito eh. Okay nga Rod. Mabiit lang ang tagrubwanak, Nathaniel. Nalpas ka din, Althea? Wan mang Nathaniel. Kahit, kumusta ka no ti sikog mo? Mayat ka numat. Awan ti problema iti sikog ko, manong. Kasta ka di? Nasayat nga no kasta. Mabit lang tayo nakagpakada iti gayam ko a doktor, nagpa-check upam. Tagawitan. Inton sumaro no? Dito yun ti pagpa-check upam. Uray kat na yam amu kamatan iti gayam ko. Amum ton ti papanam no sumaro no? Wan manong. Okay, uray nagbit. Agpakada kla iti gayam ko. Agsingsingpad ka anak ko, Wan. Jose Lakay. Kita di anak ta. Di nakto ko mapaligat. Inton ipas ngay ka, no, Wan? Aprosan na matikan na. Ipatpatag ka unay anak ko. Nagbaliw san ti aplaw ti angin. Kumanuti ka man. Napatagmatan ti sikog na kang kuana. Wan nga Rod Lakay. Saan nan akagura ti sikog na? Nakaamiri siguro. Napanunot na nga awan basol ti sikog na. Iti inaramid ti nobyo na kan kuana. Di ka nasayaat no nakamirisain. Takaasimot ti sikog na no iramaraman na kaagurain na yun. Basol na may langa. No pa yan nagbanag akasta. Isaw tinangaramid itigasat na. Lalaki ti inununa na. Imbes at ipanagadal na. Alahos tuon. Adda ditan, Jose. Nailawanan ti anak ta. Awatan tan ti sitwasyon na. Taamangan no agrebelde no kanayon asidiran ta, Lakay. Antay ta. Nagringan iti bangir alin niya. Hello, Nathaniel, honey. Sorry. Ada kasarsarita ka tao. Siyak lang ang tumawagan ka no madamdama. Okay? Sige. Okay, bye. Bye. Ares di na ita. Hanggang makumikom man gaya man. Talaga na Jaros Grabe ti kinuworkaholic na. Sa balitan ginobyak. Manipod na adan iti trabaho. Tilatan pagbaknangan na ti balbalikas na. Nulab san tagsarita. Agbalbalin mo tan arupat kwarta ni Rose. Rumarak man kiti. Nay, si ka magayam. Nasayatan da ka. Sumrek ka taur orayin na ka ti anak kaw. Agyaman nak tata. Medyo sakit ka no ti buko na. Gapuanan siguro da dyan ti panakadongpar na iti kotsem. Ha? Kasta ka di? Isungarod ako ngagpa-check up ko ma. Mawa magkwarta na. Tadwa nga alda, wadya nagpasada. Tanay, agsakit tilugan aman manihwek. Ay, sige nga ron tata. Taikak niya Althea iti kwarta. Una, ano sa mo nagastusan? Ngamtiag darom kamay. Kaya mga nagmulta ka pa iti dakal. Ala, saanan mang Nathaniel? Awan ti pa kasapulak iti kwarta. Pangaasim, saddangan na ko mga ikan iti kwarta. Kaya't kulat agbahid kan ka, Althea. Ni,
Awan mo tirumbang abayadam kanyak. Ada, napadalisan ka. Gapo iti kinaliway ko ngagmaneho. Disgrasya tinapasamak, manong. Amo ka di mo yung gagara day, chay. Kan may sa, awan mo tidakas na napasamak kanyak. Kasta mo tin iti sikug ko. Basta awatam kumalatahan ti itit ko kan ka. Taging ka ita. Makunkonsensya aklat ta. Gapo iti napagtang mo. Kasano lang ata no nakarote pan nakadungpar mo. Na, jak siguro mapagsusurot itan ti pampanunutak. Ay na, lipatan tan tinapasamak, manong. Subsobran tinaititid mo abayad ti ibagbagam nga utang mo kanyak. Amo ka mabain ka laang iti amak, isong aramidem ti kastoy. Saan? Nagtaon iti pusok ti tutulong ko. Iso, please. Di mo ko mapagkadkadan tanyaman nga itadkukan ka. Nang runa, kat agsaksakit ka no ti bukot mo. Amangan no pudno ti kunan ni tatang mo. Agapwanan day ta tinapasamakan ka. Ha? Alam day tay. Ingka agpakita ti doktor. Okay? Napaanan ni Nathaniel? Saan pa'y tatang? Aday tayan ni nanang aglutluto. Mapan ka na agpakada ta agawi din. Kasta. Ay, si Kamay. Nadaited na kang ka. Awate madagosan na para makang kadayta. Saan na sayatar aramidin nyo, tatang? Pagparangan nyo nga adama di amarikrik nak iti bagik. Tapno ikan nakla ni Manong Nathaniel iti kwarta. Ay na, nagpraktikal ka man, Altia. Mumait pinagtalikudan na kan tinakasikugken ka. Sino nga itinamnama mamangtad iti abastaw ta na mau? Tatang, Iso nga itatad voluntaryo amang tulong kan ka. Gambatamon! Nukasta nga umay dito balay. Agibaga ka iti konforme na sakit iti bagim. Tapno makonsensya. Ibaga man na sakit ti patong mau. Ti sakam. Ti bakrang mau. Kanda dumapay. Gapuanan ti panakadong parko kunam. Tapno masyang keng ka. saan na saya ati manggundawa iti pada at tao, tatang? Ape akasta kayo. Imbes na saya at kumati isuro yung kanyak nga anak yo. Saan? Takas la durugandak pa nga garamid iti dakas. Napasensya ka, Naltia. Ang mamumati kinarigat ti panagbiag tayaw. Ay, jak maliklikan ti agpanunot iti may kaniwas. Ay, tano da dumak agaburido amay tanakaw. Amumit siguro da ita. Maawatak tirik na yo, tatang. Ngam, aginggat ka ba alan tayo aliklikan ta agbasol. Aramitin tayo, Kat ulitat tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Sorry. Nadadahal ti arapaap yu para kanyak. Inununak ngamin tinakinobyo. Imbes ko maati panagadal ko. Pakawanan dak ko, ma. Mala, lipati mo day jay. Napakawandakan. Iso na lang tano da duma. Saan mi amaliklikan iti inam ti agladingit. Gapo iti sitwasyon mo ita, anak ko. Wala na. Napanagnag akong timbagayo. Tadamo pa ila panagkita mi kanyal teya. Ket narik na akong ti kinaawan patag ti sikug na kankwana. Kanayon nga agpuputot idi barok. Ah? Numalagip na tinobyo na. Agsangit. Kat pagsasawan na ti sikog na. At dapay na minsan idi adi na anog-danog na ti tiyan na. Gapo iti nakaro apungtot na. Anya? Ngamdinan inulit day jay, tainungtan mi iti amana. Ti anak nanto ti agbanag ang nakakaasi No intultuloy na ti kasdya nga aramid na. Nana. Ay talaga iso amas daaw kami nga rod ita. Tanadlaw mi iti asawak napatagan ti sikog na kankwana. Manipod dimteng ka, barok. Kasla nagbaliw matan ti anak mi. Iso nga amok anapintas ti influensyam iti anak ko, barok. Kasta ka din, ha? Dakil apa kay dayawak day ta. No bilang pud no ti bagbagayo. Ay, naimasan tayo mat tanti nagsasarita. Mapanakon. Adapay ngamin aramidak iji balay mi.
Ken amang usap sa pulan na kung tikapsat ko. Sapay battery imtigaya man ti cellphone ko. Sige, Barok. Agannad ka iti panagmaneho. Naimbag man, tanalagip mo pa iti agawid na laing alalaki. Anda ka gamit ti balay, Rose. Wan, tapno umay kupen kan ti kinapudno. Kinapudno nga? Nga awan ka dito balay, kat naka-off ti cellphone mo. Nagapwam, apay ajak makontak ti cellphone mo. Adda ka iti sabali apuder ti babae. Anya? Agat atap ka manan iti angin. Hello? Okay, umaya kon. Bye. O sige, tada pa'y importante apapanak. Di kang pinakapagsarita iti nasayat. Hanggang pimanaw manan. Nathaniel Adingo. May salat ti solusyon ti kanayon a panagap-apayo Genovian. Ha? Anya, manong? Agkalaysa kayon. Ha? Agkasar kayon, tapno maikatan ti panagim-imon ni Rose. Tapno mabukudan yun ti tunggal maysa. Ay, kinapudno na. Naibaga akong di maipapan iti dayta. Ngam, isumit ti agmadmadi. Anya? Ne, apay ka no? Kaya't nakanupay ti agpapa sa balasang. Ado ti magbaga na rason. Ken, nakuna na nga inton agtawanan iti 28. Sa kamin to agkalaysa. Anya? Manupay nga rod atawan ti urayam no kasta, Nathaniel. Talupay atawan ha. 25 lang ni Rose, manong. Anya? Kat naunday pa'y nga rod a panawan ti panaguray mo. Uwan, manong. Jakmat kahit apilitan. No di na pa'y kahit ti pa'y kasar kanyak. Urayak nga isunto mismo ti agdisnudo amang ibaga iti dayta. Babae ti impas ngay mo, anak ko. Nakalunglong po nga ubing. Nakaayayat ti anak ko. Nag-cute. Kaingingas mo lakit di ti anak mo. Takas to'y ti itsuram iti impas nga ika, Althea. Kasta ka di. Sapay lang kumangaron ta umala kanyak, nanang. Ne, agriring ti cellphone mo, anak. Ni Mang Nathaniel. Ala, agsarita kayon, anak ko. Nanang, umay ka no dito ni Mang Nathaniel. Kaya't na makita ti anak ko. Anya, ay, naimbag pa'y kat jay saan akap-kapin ano to'y anak mo. Ta interesado amang kita kan ko, ana. Ngam jay matan pud no nga amana. Di pa'y agparik na apulos kan ka. Ala, baybayan nyo, nanang. Patsyak anak-anak mo ti asawa day jay. Jakon namnamahan ti tulong wano presensya day jay lalaki. Tamo ka din na kamin pagan ano iti putot na kanyak. Rabang na kumaamang taid iti suporta to'y anak yaw, Althea. Saan tayon anam namaan ti tulong na, nanang? Awan mo't ngamin trabaho na. Agsalo kagaklangan, tapno masuportarak to'y anak ko. Jose Lakay, adda na ibaga ni Nathaniel bayat ti kaadami iti ospital. Anya day tangay, bakit? Kaya't naatulungan ti anak ta amang ituloy iti panagadal na. Anya, ikinagsayatan ngayon no kasta? Isumat ti nakunan na, kaya't nakano ti makatulong. Kat no iso amin tinagbayad iti nagastos iti ospital. Apay nga tangar aramida na tikas de iti anak ta, Martina. Kaya't nakano ti makabayad iti anak ta. Gapo iti nagbasulan na. Agbaybayad nga tawan no, mangay ayaw. Mangay ayaw nga. Ang mga nukursunada na dyan nakta. Iso anak kasing-singpet kan ko na. Anya? Saan nga imposible day tabakay? Tauray naganak abalasang ni Althea. Napintas lata. Kan ubing pa dyan nakta. Gakamu
Basta ti kunana, kayat na atulungan ni Althea. Tamaasyan kanukan kuan. Sa bagay, kursunada naman kan saan. Ayos lata. Di importante, adamang tulong iti anak ta. Anya, sigurado kaya ti dayta pangaddag mo, Nathaniel. Wen manong. Masya na kami iti sitwasyon ni Althea. Kanadlaw ko nga daarapap na kayat na aton uyen. At amot mabalin ko nga itulong. Iso ajak ipaidam dayta. Mga mukha din ko. Sa bagay, sana dakas ti tumulong. Kasta ti rumbeng. Tatay ko na nga rudan. No timulong ka iti padam at tao, iti nasaya tawagas. Arig na apinadayawang matin ti Diyos, ana marswa. Iti kasjay nga inaramid mo. Oh, anya. Nakasagana ka na, Althea? Panag-enrollan para iti second semester. Ag-enroll ka na. Wen manong, ngam, ada ko makidawagkan ka. Anya dita? Kaya't ko mga ikaro ti mabusbus ko akwarta para iti panagadal ko. Ha? Ikan na ko maiti trabaho. Uraan niya trabaho, manong. Basta makatulong akan ka. Sana na masapol. Sana nga uray iti subad ti itultulong ko, Althea. Mababainak ngamin kan. Patgam ko mamat ti kayat ko, manong. Ha? Sige. No kayat mo, umay kalangan inji balay. Tagbalin ka ala bandera mi iti kabsat ko. Mayat ka? Ay, kayat ko lang unay, Mang Nathaniel. O sige, pagserbian kayong agkabsat. Kas pang bigbig ko iti utang ko anay baga nakam kan ka. Apay, masapul ka di nga agpaay lakas babaunan di anak ta. Tapno makaadal. Saan ka no akayat ni Nathaniel? Ngam di anak ta ti agpilit ng agtrabaho, lakay. Mabain siguro Anya, kay kasanong ti anak na? Aw-awira kun Total, nakidit matigatas ni Althea. Iso nga agbat battle fitting di apo ko ta. Siya kun ti mga awir. Kasaritam tungaro di anak ta. Bagbaga man na imbag. Ang mga nuulitan naman ti naramid na iti kalabas. Ang mga mailawan tumanayin. Saan mat siguro, Jose? Patsik adinan ulitan ti naramid na. Taadan nagnakman na lakay. Sika ni Althea, ading? Wen, manong. Sika gahayam ti bagbaga ni Nathaniel ang napadungparan na idi. Wen, manong. Kit, kumusta kan? Okay, Mat. Siyak ni manong mo, Paulo. Nasapari mo ti kabsat ko, tamasapa ti trabaho na ita. Ayun gayam, naka-enroll ka din? Wen, manong. Kano nga ti serrakyo? Inton maminsan abigatan. Pasig apang malamtiin nalak nga schedule ko. Tapno makatrabaho akita agsapa diti balayo, manong. Okay, umay ka. Ita isurok na giti aramidam diti balay. Binilin na kami ni Nathaniel. Asyak pa ila ka no ti mangisurukon ka kadagiti trabaho am ditoy. Nathaniel, honey. Di kotse kan, Ros? Siyempre, honey. Bunga tinagbambanugak taytoy. Oh, ayan tay kotsem. Diyak inaramat ako ding tilugan ko. Okay, lumugan kan dito kotse, honey. Come on. Okay. Okay, let's go, Nathaniel, honey. Nakagatang kamad gaya man iti kotsem. Kaya naglaing kan ngagmaneho. Una, nagadalak iti driving. Kalpasan na, inlakad ko adagos ti lisensya. Jak impakpakaamukan ka. Takayat ka asorpresaan, honey. Anya? Pasensya ka na. Busy to'y nobya. Busy ngagpapado iti kwarta, kasta ka di? Awan dakis na, Nathaniel.
Adda nga ron manan your urnungak agatangan, yani. Anya manan? Adda itang tangad da kanyak a house and lot. Napintas ti location na, kan asidag iti sentro. Mabalin ko ta paabangan day dyan, ino kayat ko. Saan ka kadipay amapnak iti addakan ka, Rose? Saan? Planok nga rod pa iti agabroad ko ma. Anya? Kurangag ti sweldok iti bangko a pagpapaayak. Kasla kayat ko ti makigasang-gasat iti abroad. Mabibiit ti babak nang no dolyar ti agbalin a sweldok, Nathaniel. Saan nanaskan? Amang ano nalipatan mo tan tinagtulagan ta? Nagtulagan ta nga, anya. Makitam? Talaga nalipatam. Tingay pa nagsimpata inton agtawon kan iti 28. Ha? Gaya man niya. Ang di ka madanagan. Jack tulipatin day ka. Paikasarak mat at talaga kan kakat. Basta saan pa niya ita. Iso nga ag-agawa akti agpabpabak nang taapag isunto na agsimpatan. Kaya't ko ananam ay tutibiyag na. Inton mang bukaltan iti pamilya, Nathaniel. Bueno, gagayam, di uliwaya na danggan iti sumaruno nga upload, ti part 3 ti pakasaritaan ana paulwan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa.